Wainai. Ta ua oi. Olo tiuti. Alo pai lo atunu Samoa. Ai nau i lau tali. E man lo lumana. Fa'ataua le avanoa. Sau. Au ats fata. Fai sau. Restala Balota. Resitala mapalota. Restala mpalota. Olo o yau lima. Olo o yate oi. Oi. Olo wa ya tau. Olo wa ya tau. E te sau ya o te restala. Oi. Kau ya kaunga pekele skala bele ai. Ah, silly. Singa fui kana ngore me ke sara kupe ai. Ya afa ya kure ki misa ma. Lalo tula fono whainga palota lua o ta siva. E sala tupe i le lua fentala pe a e le stala. O lau palota, o lau leo. Ia e fia e whaafeilo i atu i le whaafafonga mai mua mai a le mamalu o le tātou atunuu i le nei fo i tae au matango fia o le aso whareile o le aso tolus fultasi nei o le masina o Februari lua afe lua sfulmane lima. Ia ua tātou taunuu fo i le aso whaai o le teleo fe au mga luenga matiute ale mamalu o le tātou atunuu ma lo le soifua manuia ma lo le ngā lulue ma lo fo ile ona sai i le tātou atunuu le nei fo i aso. Ia o le fo i ua pe ona whaafonga mai tātou atunuu o lea o mātou whaatasi atu masui o le ofisa o le komisi o whainga palota ia awale whaamalamlamaina o nisi o lātou au nanga ai maise o tū la fono ia mo le silafia o le tātou atunuu a o tātou wanga atu ia mo le whainga palota tele o le tausanga lua afe lua sfulu maleono. O leo matou whaatasi atu ia ma maunga fetongi maunga mulitalo fetongi va ai ia o ia lea o le ofisa sili langolango o le vaenga o tula fono ma whainga whaavai ma suenga a le ofisa o le komisi o whainga palota ia whaatasi ai ia ma safiu whaafetai whaolatane pa o ia o le principal lea ia o le vaenga lavale nei o whainga whaavai ma suenga ia e fia e whaatalo whaatu e urua fionga nei vaenga o le tai au ma loso i fua manuia le soifua laulei lau fionga maui ia whaatalo whaatu fo'i lau fionga ai mai se fo'i le tātou wala leo o lua api le fionga le tamaitai pule ia ma le mamalu o le pulenga whaapea le au whainga ruenga ia e whaatalo whaatu fo'i le whaafonga anga Samoa o e loo whaapea o na whaafonga mai le tātou Port Kalami le nei tai au. Alo, malo whaafitai sa noa mutalo. Ia a tātou wanga ia le tātou mta upul nei tai au le olo o tali mai fo le tātou atunu. Whamal mole mwhaina lua sa noa i le tūlanga le iau tō ngā luenga ia ta oto le taimini nei e pei o le teuteunga o le whaavai ia e mai se foi ia o le tūla fono toi teu foi lea o whainga pālota mutalo. Ia, whaafitai. Ia ole mo le silafia le malu fo ela tunu o mai mo mai po whaafonga mai fo. Ia o le taimine wa uma o na tāpenaina le ofisa ia teuteunga i le tulafono whaavai. Ia mese fo i le tulafono whainga pālota. Taimilane nei o lo whaapea o na o atu ia le ofisa e whaatalitanoa le mamalu le atunu i mai fo ini o lātou manatu po fea fo o lo ta oto ia ili tofa ile mamalu le atunu i nei teuteunga pe o le awala le o le masa vali mai fo ile nei tai au ia o se tasi fo ile avaenga o le amatou whaailoa atu ai fo ia teuteunga le nei wa whaatino i tulafono ia matatala ai fo ile avanoa le mamalu le atunu e whaailoa mai ni o lātou finangalo ia o le a whaase atu ile fionga ia safiu o le ato e oto ina atu e ia teuteunga o lo tu ina mai whaavai e mai whaaloa lava. Artai mutalo ia sa fiu sa no ia.
Taya tula to fa mau si mo lava noa ia fa talo fa tu fo I le maluma le pa ia tatu tunu o fa peona mau mai nei a fa salonga ne vaingol taya ia peona sau noa ia le sui komisina lango ia pol tai fo ne vainga ia tu la fo to fa au fi ia o le la fa mo atu se fo la sanga ele tu langa le tatu tu la fo no to fa au fi mo te ngol fa vai o tatu tunu o le tu o te unga le wa ia tasi lava le vaenga o le mata upu fa le fa vai o Samoa ia mo le silafia fo I le malo le tatu atunu o mta upu fa le o le fa vai o lo fa peona ia le tulanga fo I le o suita mai tai tsono le palemene ma le taimi ne peona silafia ia o le se full pasene o lo ia le na male la ina langa fo I finangalo ia o vaenga fo ina tupu le mai o le tatu palo tsele lu o lu atasi ia o vaenga nei na sa fa peona langa I finangalo le atunu ma sa fa o mai lava fo I le taimi na matsoka ta amilo aku ai male matso so komisu su fo ileo o fainga palo tselu o lua ia pe lewa ia te unga ia wa ia le vaenga lea o te unga la lewa ia o le AVSLS full pasene ala tu sa o lava ia le numero 5 ile mata upu fa le o tatu fa vai lo no winga ile mai ai o fainga palo tsele po ni pa elections as a result of petitions ele ma wale 5 tama ita tono le palemene ona tango fia lo le vaenga le fa vai mata fa le ina ia ato le 5 o tama ita tono le palemene ai o le tulanga fo ia ia pea na sila fia malanga fo I finangalo le atunu le matota amilo sanga ua mai o le tulanga fo I lea o le fesilingia o le taimi fa nga ia pea na taua fa pea lava umane fa inga palo tatele po pa elections o le 5 na ilunga tama ita ile tanga fia lava vaenga le tula fo novanga na ua fa tolo lua tasi tama itai on tanga fia lo le vaenga le ina ia ato le 5 tama itai tono le palemene o le si vaenga sa fa pea fo iona sa ilia fo ile ofisa ma mai finangalo o le tula fo ile sa suena o le formula o le fu fatatau ai fa nga su e ile tama itai ile e nati fa ato ina le 5 tama itai tono le palemene o le ala wa ia le formula le wa fa nga ina o le fa nga ina le ofisa e fa ampea so la fa inga o pasene a fatita inga fa pe o simi o sina masiaki o sina la lentulu a va pela e mai ane fa pe o palota aonga asiaki fa po fata simpalo ka nga sina vai le palo ka nga sina fa tele se la e ma wale pasene o le tama ita ina te o le tama ita ia la sui vai po le tama ita ia la e ma walunga pasenge o ia le na le la fili mai o le si vai nga ta wal vai nga mta fa le mawi o le tulanga le te tau le official commission ia le komesina no ia tau si le lisi le o sui vai po le tama ita lo na winga e mai elo fainga palota tele by elections ona failo le office o le calculation le su e malava fa tulanga lo le o fai puleta mai ta ile from the highest to the lowest in the events for ile ya vanole le no for le sui fai puleta mai ta ile e a foi e come kianga fa solo atu fa penga ile lisi le ina ya voi da le tulanga for ile le to fai o se election ma le tulanga le vevesi foi sa ai mai o le siva inga ta u lava o le mta fa le o le sui fai pule la o stama ita e filifili mai la lo vaenga le mta fa ile ta o se sui se tu malo la o lona fa lu penga le la ia tono le fono o le sui fai pule o tama ita o ia sui fai pule o tama ita ia ai fo ila ia inga e no ava no ai le no fo le o le sui fai pule tama ita ila lo tu la fono le ia pe fa pe wa maliu pe wa mana o fo ia fa au tu lona suafa mai le vaenga lea ia le si vaenga pe fa pe te wa ni ona no tanga la lo tu la fono ia ni mata upu fatsa ia nga ia male tu la fono o le am fa en fa va no le no fo lea ma o le si vaenga fo ia fa pe fo e tu le va no a fa pe wa sofia fa te inga o sina le la wa va tu le va no sina io o ile a fa e tu atula le tolu se fulu aso Italia ai pena te ena le tofinga fa pelo la te ena ia ona fa me fo ile si suita mai ta ile so atu le tato lisi yo la me fa wa sa fi fa mole o e sa no le ngai e ta wa i mta o pule o ile sa no se tato e fo ia le formula ia a fa pe nei la le wa uma wa le tala no le palo tale lu mana
pe apasia le toi te unga le o le whaavai. A whapea nei la e uma le whainga pālota o le ana o ta mo e le pālota ai uma ifo o te malolo. A o le sui la ali i le ana mata mo e a whapea le a toa le au whai o tamai tai tono le pale mini le a tono fo e lima. Luna winga la e whawhawhea la ona sa ili tamai tai le ala a fili i le awe tono e wha atoa ai. Mwhaina toi wha manino le vahenga lea. Ia, whaatai, e pēa ona iei, ona whanua safi. O le suenga la, o le vaenga lea, po ai e ofi tonu le lima lea. Ia, o le a pēa onta ufo le lisi. O le lisi lea e umalo le whainga pālota. Ia, ona whaapelo, onta pēna lo le komsina le lisi lea. O le lisi lea o suita wata maitai e le i whaapea ona filifilia. Ma le whainga pālota. O ila, ia o le a whaangai lo le fuafatau fau lea le formula fau lewa tu ina tono le whaavai e kau ki le taila ia mai o le whainga o vouta le tamaitai sui tamaitai le sa tau wā ai le i filifilia whaapopola ia ma le pea ona tu ina tu le formula o ngala o ilo ona mai lola ia tu lola ia le lisi lea ia la tu pasene wa umaka ki le tile pasene ia ina lola la whaapea ona whaailoa fu le mbalo la tunu uma tu ina tu publish before ele publishing le lisi lea sa ta pena i o ma mo le o le wawai le officer ia si le fia fu ele tunu po fe tonu le filifili mai ai ia tamaitai ia ia po ina la le filifili mai o ai maulunga na pasene ia e piki mai ai fa solo mai na tanta pito maulunga se io o le pito maulando io na piki mai la fa pito tolu mana o mia io piki mai to tolu le maulunga pito ilunga ia pe le ai o le a ile taimi na nei a wai au pena to efisilia to na le sa tato va o i foi atunu il se fulu pasene o le ala le formula le fai il taimi nei le pe ona sa fanga to i foi sui tamai tai tono palimene Whaftai, o te lo le formula le fai le taimi nei, o le pauale pasene le sa whaatino, o le pasene o le o pālota sa maua e le sui tamai tai le sa tamoi. Au le pasene, au le formula fau le la whaatino, o le, it's a popularity. O le matauna whaingoina o le e fuala a whapea ia o tutu sa whapea o tamaitai ia e tele lato votes whatetainga o le formula lo ia le taimi nei e disadvantage ai ia tamaitai ia pe mua mai pe afe mo ntupu ia lato votes ai na tūlua pe valu se lau fo i lato votes na maua ai na tūlua ele i filfilia ai umai fonga tu sa formula ngale el taimi ai mo fonga u filfili mai le suta mai tai pe na le fase lau nga votes le na maua pe tolu se la o lima se la ona o numero o lola ma pe la o le fufuanga fola na le o mawhawata mawhaine le tula fo te unga lea ina ia fo ia le vahenga tonu lea o le Nona winga umarol pa lota a wai male lisi o tamai ta ina tau wa ele i wha amanu ia ina ile whainga filfilinga ona wha pasene loa leo la tau o ina lai e au mai ei pasene pito i lunga o tangata lai pito i lunga o tangata na le la asau whangai pe a wha apea ele o atoa whainu mera multalo sao lele la vala sao mera whaftai maam lama fisili ia se i tato ia whaawawia sa fiu Whaftai maui ia o te loa ole atuanga le na ole tūlanga le one important detail pango le mole maui ole tūlanga le ole tato lisi le o sui whai pule tamai ia valid for the whole parliamentary term fatua uma whaaleonga na pea fata api for the parliament o so it's valid for so in the event se avanoa le nenofua le o sui whai pule tamai ia o whaasolo to altato le sile pe ntaua o le siva henga ntaua lava e mawhai lava le sui tamai le
pe fa pe wo fa se pa election la na tu malo la wo mana o lo tamo e mai o se suita o vale tu malo le pa election e ma fa na fa no lo no fo ai lo tamo e mai le la tu malo pe tai o tu la fo ile fa no no fo e fa so lo to ya le tato le si fo ile ina ia fa tu mule le tu la le no le wa no lo no fo no winga asa fiu fa mole a fa pe ni o a le tono parliament no la tu o le suita mai ta ai te ua to faile pa election lo tu malo o alu o ran mai le la wa no no fo o na fili me le tanga tala le lisi o tamai ta ien fa paseni sauli a fa pe fo ala manele pa election na let's sa mai o el tamai ta se suita val ya to ile lima ele ta ofiala a fa pe te alu te ran mai ai malo mai le li ya mantuala le wa no ya fa sola tu ta to lisi fa pe na ila va o ya le to saula pe a malolo il fa palota ia le la ava no ala no fo le la fa asola tu le tato lisi alo fa aftai o le to angal na le mta o pufan fa mo le Silvia mawi fa aftai sa fiu ia multalo ia o le tato tu la fo no fo ile to te una na fa matali mai ia oni vaenga fo ile ai mai se o to fa tal noanga ia sa panga solo i le tato watunu ia aftai mawi o te rol o tato tu la fo no lunga o le tu la fronta fa ofi lo ye te unga luna lua ia o le tatu tu la fono le fenga pa lota lua fis fuiva yo te lo le foi la sa no to sa fiu tatu te unga ia ma fa na sai maunga mawi mol Silvia o le te o tu la fono tau fa o te unga fenga pa lota lua fis ful maleva e valu leva enga o le a fa pione ye te unga ale la o ama tantu se tansile ne vaenga ta o lava ia ona o te lua o se tansile vaenga lo tadi mail tanto watu nu ia pole a fo se fa to fa la inga wa ia le ofisa ia e tu sai fo ima ma vaenga ia pe ona a tele na tala no al tanto watu nu o vaenga lava le tu langa o fa pa lo tama yo tatu tanto lo ifafo o se tansile te unga la tu ni tu tonu ya mol Silvia o le ai le vaenga i volta tu la fono te unga le ma o vaenga la ia e ona Silvia le tu no e tu samalea a te unga o le fa tu la fono ina la lo tu la fono le fa atino ina le komesina o ni fale palo tsai fa fo atu sa moa ile taimine ia o lo ile fufuanga o tato fale palo tsai atu no i fa fo atu sa moa o la fa atino ina le i tato kone sula pasa o sa molo i fafo e fa atino ele palo o tatu tangata no lo i fafo o le sivaenga foi e saona Silvia mawi ele mafai ona saufanga le tangata le o mai fafo i lunga le tatu lo la palota pe le fa atino ina lana restala full registration mo le temi ne o tala le avano e restala mai online o le o fa ma wina fel office le ya ni vestala o fa peona fa tino ina mai fa fo sa mo pe tai et tauna full registration which means it's tau ele nga tel fa antu mo mele mato form au my documents as it's tau fo una su mai pu e le atsa ya fa mau ya fa mau na tama ilima mo Silvia na fa toanga va ale e alulungo le lola o le si fo i va nga te unga ila lo le va nga le o nei tangata fo ia le la tatala tu ia le avanoa o vaenga la ia tsauna Silvia o vaenga mo nei tangata fainga le benga fo ia tatso ma lo fa pe fa I fo le election o life afu ma fa ona palo mai ia tunu la public servants on official travel e ma fa ona palo mai taimi le o le si vaenga ia o tatso fa na fo ia onga lo I fa fo I mo onga o lo scholarship ma tulanga fa pena ia e ma wala lanto no e palota mai le tatu fainga palota pe a fa I fo le fa fo atol tatu atunu ia o le sivaenga ia o tatu tangata fo ie a fa o inga luenga fa vai taimi a fa le palota o le fa fo taimi o ngaluenga ia e ma fa fo ona o lato palota mai ia fa pe fo la ma tatu tangata anu ia wa mau ia tunu ma mau permanently e lo te tala leva no e la to te palo mai ia tunu o lo fa pe na no fol taimi nei pe tai e te tau ona talo sanga mai
lona winga you have to request ile official commissioner o e te fia palota mai, for example, palota lua ono, e tauna mai so tu stal sangal komisina, ya o aule o pai mala faile le te fia palota atu. E ila le vaenga, le si fo i vaenga le tu la fono lea. E lua ia inga mo ila ato ia anga va fo ia e te tau ena palota mai tatu tangata anu au mai fafo. O le ia inga mua. E te tauna e sau fa alua within 5 years. It's ono Samoa. Fa alua na e malanga mai Samoa. O le si ia inga e te tau afa pele ma faina e sau fa alua Samoa within 5 years. Ai pe fa atasina e sau e te tau na lua sifulu mal tasi aso fa amawina sa e no foi i nei Samoa kuso o eligibility o qualification. Anga va na e te tau na e ausia e mawhaia iona e palota mai i atunu ale ausia anga va na lo na winga ele mawhai ia sa ale o le amantua o le whatinonga ngalwenga le ofisa e ta pala vai matu wha maoninga o lo iai fo ele tūlanga o matu ngalue va lua e malmata ngalwenga o vai fafo in fact le fa maoninga vaenga malava nei o tato tu la fono e la le si vaenga ona silafia we used a system called Lucid or use it or lose a system aba pena tal sanga mai wa fa mawina komisina la tar sanga ma watule approval you can vote from overseas ai le fa nga ina o le afa pena lucilo wa noa le winga le famatalanga you afa pe fo la tsomena o le sipa lotsa pa loka le sipa loka lumana yatu you have to request again ai fa sanga mai fo le wa la fa e sa no safi fa fel tu langa fo ilea le wa va tu le ava no e pa lotsa mai ai le pa lotsa e ono i ai se fa salanga pe on ia fo ia tu la fo no ia sa afa ai no mo mo tangata le pa lotsa le fa tino al pa lotsa puntalo o te lole vaenga lea o famalo si o le palota mai o tangata i o lo fatino i fafo ia ele o compulsory voting o le principle le ai o le it's not mandatory voting o na o le tūlanga o le tamwhailia awa e umo na fatino la i o tato whaasalanga o tangata i o e peila o tangata lo fatino mai fafo tangata lo au mau fafo ia e pe fa fainga ta fo i ona locate ma fa ilo mea tau jurisdictional issues ia pe la ona la compulsory voting ai o ia inga o tangata i e palota mai fafo before ele i fa atino le palota o ia inga le ale tu la fono pe an tau no sa fiu e te tau ona apalai mai a fa pe le apalai mai ia wave ese malolo le mfenfatino la palota o tulanga na ma le fo ile wo mtsau no e tau ona before we apply I mean apply mai tau ona mai fa mau na malanga mai fa alua pe lu futas e se la le qualification na ai olo ele apply mai lo fa pe tu sala po ai restar ia o ave ese lo ave ese lo vanoa ave ese fo le mo lo so fa lunga le o le lisio the registration ia pe o le tulanga na lo after ia ia mar tau fa mai no vaenga le maui fa mal mole ia o le si vaenga tau lava o le fai tau ina le o tatu palota ia o isi te o solo ia yo o fa tu la fono ina fo ile o nga yo inga la fai palota le la malanga fa tino palota ai o le si vaenga mo si la file tunu e o palota ia fa antino i fafu e au mai uma lava nei sa mo e fai tau alo ia i nei le se fai tau nga e fai ai vaenga i fafu i ofisa o tatu malo le i fafu e au mai uma lava nei fai tau e tatu palota ia e pe o sa te lenga na mo le silafia ma wi le tulanga o le vaenga le fa palota mai tatu tangata lo i fa aftai sa no sa fiu aftai fu sa no multalo o te tali tonu e tele nisi vaenga o le fa peon fa mamla mai na pe ata talal tatu laina lo tatu watu no o le na o fa fonga mai ia ile tau mo fai fo yo sui o le official committee o fai nga palota ia le fionga ya multalo fa pe fo isa fiu e tau fa amatala tala vaenga o le teuteunga o le fa vai fa pe le teuteunga o tu la fono o fai nga palota ai o lava no le nei ia e te vala au mai ai lua tasi fa lua o ma le lua tasi fa lua le numero al tatou telefoni vala au mai o a umani fa fesili
o ni mata upu mani vaenga o teu teunga o le whaavai mal tulafono whainga palota e te fia maa lama mamanino iai le avanoa ne te vala au mai iai a wata tala tatou laina e te vala au mai iai tali atu lau telefoni ia lefo ia avanoa sui o le komisi ia e tali atu ia lau vala au mai ma se whaafesili o le atu uina mai lua tas falua o ma le lua tas falua lua ia le numero ta telefoni le o matala mo o le taimini nei o le isi vaenga le masani o na tele i whaafesili al tatou atu no o muli talo masafiu o le mea fo ile o le taimi e whaatino o le whainga pālota le tele o issues na tūla i mai pālota fo i watuana i atu ia e tusai fo ia pea le watangi mai tatou telefoni ia talofa tatou wala au talofa i wala au ia pea la watoe pe mai tatou laina ia tatou atu nuu o le matala atu lava tatou laina e te wala au mai ai po o le ase whaafesili fo i o e mase mata upo e fina ngalo ai talofa i wala au talofa ia saunua mai o el suafa se misi tau olo ia se misi saunua ia e kaman modea podare kaimi fa mon mo ki de kwa pa mon mo podare kaimi e umane de skala o kapalo ka o le taimi e mai ai le restala o tangata palota ia ka kapalo ka pongai i wa le stala se misi le ia le la tali atu ia sa fiu la u fafsili Morsil fese misi taimi nei lo matsala up until September e le la tsapuni le tsatso restala molo la palota ia wala le ia fa dai la ia fa tai foi se misi vala mai ia dai manuia le aso ia tanto fa popoto ale tawa io le sili le o sili mai fo se misi ia o se tasi na te ungo lo tu ina mai le tato tu la fonta fa o fili o le aso e tapuni ele lola o le woto e sui o le taimi ane pe on sau no safi o se tema o lo tu ina ile tu la fono lo intene ai apa si lo tato tu la fono le o te lo po se ai ngo te sema ona o le woto e sui uma ia taimi fatita o le fatino paluta ia o le ato tu tolu masina instead of the 6 months la ia le taimi ne ia le o whaafonga mai tātou atu nu le o sau noa mul talo fa tātou wala au ia sau noa mai o ele suafa ia sau noa ia whaamunu ole ala ole pasene le whaonga pe ona sau noa ia suyo le ofisa ia e whaonga uma ia suya sa tau wari pālota mo le ueina le pita mai tai pe na ole sui o manu malo male mai tai e fa popo fa tasila o pa yo pa lota na suele o pasen oi foi le sau noa lo ia on sai mai ole la atali atu ia multalo ila ofisili ia time ofisili no ia ole suenga le ole fu fatau le ia na tama itai lea sa whapele i manu malo ia male sui lea sa malo mai le tu malo pau na o tangata e whaanga e su e ai ia le pasene a le tamaitai lea sa whapea o na tamo e mai le tu malo po uman malama ia ua malama sili le sa wale ele whaanga ina umala ia le nisi o le lola paluta aina o e na paluta mo sui ia o lea lava o manino la ofisili lo ia ia pa tai lava tai tele foi vala au mai ia so foi ia e tasila lia vaenga lia fo wato e fesili mai o le formula se e sau no ala sa fiu to e fa mala tasi ale formula wa te lo ala to tele la volta to tu no la le o manino tele yai a lo matala pe tato laina vala au mai o le ase whafisili o se vaenga po se mata upu o le toi te unga o le tula fono e te fia whafisili ai ia talofa le wala au talofa ia oi fo suafa Elia ia sau no ia Elia ia bon more apo
O le kia fai sa ke le skala po fere me ke anga i ke skala. Ia, o fia te ala la ia lia fa mole ki la titi ai la le tio. Okay, fafo, musiba. O ye te papa au ia tunu mamau. Yo, ale la ke ye kai bi. Ia. Mafaina ye kai bi go le skala kai bi ye ko ni ko fo. Ia le lia la atali atu sa fiu la fa fasili. Faftaia lia ia sa le sa noanga o le mfaina esu mai o taimine. O lo mfaina su mai i le ofisa le mato ofisa i Molinu ia te lo le tulanga na o afapeo le te nei savai ia po fo ia po no itua ia paula vale vai ngale o lo mfaina fatino i mato resta le te mine yo i le ofisa fainga palota I mulu ia sa le ia tai lava ia va tai lia vala mai o a fo I vaenga ia e mo o mia o a fo I documents e mo o mia pe a nga I mai I el tato atu nu sa fiu fa mole o lai fa fonga mai fo elia I te usawele a toa mai ana pepa e au mai to e tuli el to ofisa matele el faitio Faftai maui au le talina le fesili le mo pepa mana o mia e fi fai loa pele mamalo le tato atu nu o lo itua le mato vaenga mo mato fatantanoanga o le teuteunga le tu la fono o lo mafai foena o fai male au nanga le to e fatino ino restala mo I lato na misi le avano le mako mass reg le na latu le amatanga o tausanga le nei ai o pepa peo na fafesili ai amantua e lua lavanga maa o lo I lalo le tu la fono e mfaina I restala I se lo le palota o le mua lo no fo mau luolo sua fa matai o le vaenga la le no fo mau o I mal fa mau ninga o se tangata nu o sa mo mal fa mau ninga o se tangata nu e mana o mia lava lo pe fa nau ma se ID e fa mau ni o e ona le pe fa nau le fa pe fo nei lo passport sa mo I o levelin e talia le officer mo le fa mau ninga lo o se tangata nu e le tulanga le no fo mau ia mo sila fia le o le vaenga le ia e te tau ona au mai le e mato te talia ina lo driver's license pe fa pe o leo ia I lunga le afio anga le te mana o e te palo tai o le si foi vaenga o le talia le official time ne o le pe patui foi le na fa atino mol covid o le si vaenga na lo talia e le officer ia e talia foi le officer le tu si mai le fa fianga ta mai ia mea ia o paile o le no fo mai nei le mato afio anga le lo tu I la e kalesia ma vaenga fa pena ai e mato tenga lue fo I ma suita mai tai ma suia le nu ona ia le mato fo fa atu la fo no ino ta utinonga ale suita mai tai ma suia le nu e fa ma ni ia lato mea ia o tangata ia o sina ma similea e sa ole e no fo mai nei le mato a fio anga o le vaenga la le matai ia tasi la le vaenga mana mi le officer le certificate fo ile mo sila fietele no mal tatu atu no mal pepa fo ile vatu le pule nu le stala lo matai fa malulu atu le talia le officer e na o certificate fo ile tu si pasi le wa umana ia fa le officer fa masinonga pa la vale na le vaenga matu te talia e fa atino la restala I lo sua fa matai le pe fa pe te filifili te restala lo sua fa matai lo fa tai ia o le nau fa fonga mai tato atu nu to e tau fa malama atu lava ia pepa e mo o mia ona e su mai ma oi mai se lava ia ila to ia e a fion papa au ia tunu mau lea o lo o malanga mai e fai malolonga mai po oni fuafuanga fa le ainga fo ile o lo ia isa mo nei ia o lo wava no le lele nei na o fa fonga mai o sau no atu fo isui o le komisi ia o lo o matala lo lato ofisa au tu I Molinu na fo o lo ia lato va teams na yanga ia tu itua mo lato ia e anga ia nei ai talo fa tato vala au talofa ia talofa ia o ai fol suafa o Joseph ia Joseph fele te vala mai Joseph ongi ia Lisa ia sa no ia e fasilia kulava fa mo ole ale se senga le suenga le pasenga mai tai de le to no is de wali de mal to lima le la ia lumana pa lo lumana ole ese senga o taimi le nei male tulanga le la ia pe a pasial tu la fono to teu ia sa ole le ia aro tu wa ia fai pula tato parmene fa mo ia on sai mai a Joseph le la talia tu ia multalo
Ia wale fa. Ya malo Joseph. Ia malo. Palo. O te lo le se senga ona o le taimi nei, o le tulafono lo ia le sa ia fa pe se 4%. Se 4%. O le whainga o se fono. A o le suinga le watu ina mai le tulafono. Ia o wha maoti mai a o le lalo I fo ma le 5 le au whainga o ta suita maitai I te tauna I tono le o le panemeni. O pauna se senga le o ia I tulafono lo I taimi nei. Ia ma tulafono tau wha au whilo tu ina mai. Pe fo na whaelo mua tu fo I le fo whatatau le la whaonga. Ia ese fo I la fo whatatau le sa whaonga mua. Ia ma fo whatatau lo le la whaatino le taimi nei. Pe an whaamala matu mua. Ia, ko malama le la ofisili Joseph? Ia. Ia wale faftai tele lava vala mai. Ia, man wi ne yaso. Chalo fal vala au. Chalofa? Ia, o ele suafa? O tia pau. Tia fau. Ia, sauno ia tia fau. Mole ala o soma. O la capecidi a fulava. O la capecidi a fulava. E koe whaile mea lenga whaile pāloka te ako ngei ole o kāka savai e pāloka mai savai. O la usini mua ilonga tia. E pāte pēa paika ngei e kake fia pāloka iloka kuwawanga e kula toko ni whainga e pāloka iloku iloka o le ala kake moko ia pila. E alwalo ka mawhau kake ngau le mea mawhaola mai. E nei soko sofa makai o ke fia pāloka lai savai le mea mawhaola mai. O yete ko kuanga maskula kongo le kuria vaea ya mama mago le ofisa mal fa'alo tai tia fau ia on sai mai o le la atalia tu mulitalo e tu sa lo fa fasili tai tia fau mo le fasili mua ia o la un fatanga to e palo ta nei special booths wa le sa le intato palo ta fa pitoa ia alo to e tala tu la fono ia o le fasili lona lua ia o le tato ia inga tu la fono lo ia fata lo restala le me lo ela lai se vanga na pe ona sa no e te matai ia fata ama faila ia ona e restala lo nu lo ia o le taimi ne tato tu la fono e pauna wa ia inga lo ia se I vanga na wa to e fo I lo la fanga sa vai ia ona e la lai le mo le ono masina pe o se tasina o te unga lo fa manino atili mai I le tato tu la fono tau fa o filea ia o le tam fai ale tu langa fa pena e me se lava tato ne mai le moteli sa la fai ia wa la fo nei ona o tuto ni fa ale a onga ma fa nga dwing ia ai na ia o le o tam fai la le tu la fono pe fa pe to fo I o lo nu I le ono masina ma la ina ia ia tai tia fau la I mai telefoni tia fau ai wa malana credit ia ale wa malama fo ila ufa tai mai malama le tali la nafsile pe fa malama mai multalo ia ile tulanga fo ile o laino fo nei ai fia palo tai sa vai talo falvala au talo fa ia hello ia sa no mai o ile sa no ia mo ese sa no ia ki la ro kala au mo e fa mole ia ole pisidia fa mole o le na u le skala aloklu ko le skala fuila keming na le skala le palo tsa o le lua felua tasi ia sa par ia o le la tali atu ia multalo o la fesili mai multalo mo epe ma faina to le skala le palo tal nei ia mo e mato e mafai lava ta tele lava no me fai ona to resta life a mon mole a fio mai restana ia okay mare si la visi fai o le resta la e skai me ke o fo e fai paloka e se fa la ngorngam ia le paloka ia la fio mai o moe o le afo nei afo o le tato tu la fono a fa pele fatino la palota e le taimina e me fai ona fa o mai le komsina ia a moli mau ia mau a mea sa e malanga I fafo
o tūlanga whapena a malanga I whafo, pe fo ini tuangia, fo ina le wa whapeona wa bawale soifua, ia ole o tūlanga na e mawhai ona le whaasala inai o e le vaenga le o tatou tūla fono. So, lo no winga la si de kadia, apo le skala au ke le palo, e whaasala oi. A whapetere stala, ai te le palota. Ia, ona whapelo, ona whaatino vaenga o palo o le tūla fono. E isu mo mei o nori se e whaasala. E tu ngā tulora la fo lewa noa le malo la tunu. E whailo mai e le komisina. A me whapea, na mafua ona o le palota, o na sa o malanga I whafu. Ia, ona mwhailo la, ia ona le whaasala ina, ia lau whionga. Ia, le whapea. Maunua ma fo la le. Ia, whapea moe. Ia, mania tele nei aso. Saifua. Ia, e mana ia fo le whesiria mo moe whaatupu manatu ali I multalo ma sa fiu. Ia ua mo me folele le fai o le skala ai o foi kai mel palo kala o foi fafu e le la vela o la fesili la e le la vela le toi ngata ngata nai me folele o le fa nga me el palo ta online palo ta mai fafu o termine le o fatino sta so palo ta online por fatino no foi le o le fatino nga lo tato out of country voting o le in personale la fatino ai na pa wale online ai o le ristala pa o le fatino ngol palota o lo fatino lava ile fatino lava ya fio to a fio matanta ise polling place ia fatino la to palota I fa folea ya fa pela e pa sia le vai ngol tu la fon te unga le tu la fon ma lo fa tai ia o le matala tu pel tato le ina manule mawal tato taimi a matala tu pel tato watu nuu ia o le avanoa le leile nei e te wala au mai ai e fesili fo I po oani vaenga e te fia malama ai a wa o telefo I o taimi anga ia tu waile tato ofisai ia fio anga ia ele maua uma fo ia avanoa e anga ia te anga ia ne ai tato watu nuu e I wha atal no anga I wha malama ai mata upu nei tu la fono toi teu whai ngā palota ia ai maise o le toi teu ngā o le wha vai ia ai o le avanoa ta ua le nei te wala au mai ia manule maua le avanoa ta alofa le wala au ta alofa sau no mai ai ki lalo kale ki o fa mole a oi sole o le wa vili mai tangata le ona fa longo mai la ia le lo leo ai le tali telefoni ia manatu ua toi titi mai al tatou taimi ai la toi tu watu ava noa ye lua toi lua ni tatou vala au ia ona fa mai alo le al tatou tala noa ngai nei tai au tatou watu ndu fa mole ai vala au mai ki ilalo tale tio le anga a le tele la le tio na te fi fa longo lo si ufofonga ia e fa ina lo sa no mai talo fa vala au ia fa mali e kwa le fio ia sa no ia ai le tangi fo isa fa kala mai le komsinga e se vai nga fa pe ai ke le fia palo e fa le anga le pe palo ka ai ngau le ko ku ngol tin ku sa pe sa o le vai long winga la pe akale fia palo kala ka wa ngau le pe po ku ngwa e ngi fa ye se me pe le vai oi le sa no fa mole mo se fa se vali fa skoka mo se on sa I mai se Italia tu multalo ele tali o la officili ia talo fa mo se o le tu langa le o te lor tu langa le o esa no mai ai o le aso le fainga palota pe fa pe nei te I we alu fatino la palota ai alu fatino lo palota ia elat ia ele o mautulo ma fa po ai le sui o nala Paua le vaenga lua vase lo ngoa sa e whaatino lau palota. Ele mwhai lo o na whaasala o e vaenga le o le whaatino ngol palota. Peo tulanga na, o le whaasalanga le o tangata ele I alu at what palota e whaatino palota e ananga nofo le leia i le whale mo. Ia peo tulanga na, peo le senga na mo se.
ia fa o mala amal tali lo fesili mosi dai lava fa ia le na lo walu e fatino ia e o sai ta pe papalo ta tai mo se va ia le aso ta to bala au fai ule a multalo ma sa fiu ta lo fal vala au ia dale se tua pale le dai so sa pa ia ia so i fo manuia o i fo ile sa no ole vala ule vala watu si le sa ko ia anga tele yo ye no go matai awa expire passport sa mo anga passport si dele ni nem tá lá ele está com isso lá as referências para que está lá aftai ole la atali atu ia sa fiu lo fa afsili faftai mal fafsili ia ole tulanga le ole fatino ina ngal wenga le official time nei o lo man so talia ia passport New Zealand ai eta tau ona ia totonu ia le exemption stamp for ile immigration e fa ai lo mai ai o se tangata no Samoa so yes e fa ngale passport New Zealand ai eta tau na ia totonu le exemption stamp le fa mal mol la ia po malama lo fesili ia patai lo malama da chile sia fesili da mol le o voce fai de consuma tatu foco e me fai a onale te quino tatu voce o aila tutte fa fera ia la lo o le quino tatu voce fai foco se Italia tu multalo fa mole ia faftai o le taimini a o ta penal tato te unga po tu la fonta faufia o lea e feutanga i lava le ofisa ia whapea fo ima le tanga luenga o vau i fafo po le MFAT e whaatanoa ina uma vaenga ia o le ia sanga le muai ia tato pusa palota o vaenga fo tangata o le a whaatinoa ia whainga palota ia o le vaenga ia o le security ia o tūlanga umana wa umafo i o lo ngai oi uma le ofisa ia mawhai o na mautu le lei ma whaatino ni whengainga ma vaenga fo i o le malo po vaenga fo i o le a whapeo na awhia i le sosoani lea ia mawhai o na whaatino le vaenga leo tātou tūla whomto whaofi ia po e whaafonga mai po o manino lau whaafsili e manino le leila sidi wa e ale matenga te forma son salonga i tūlanga o le whapea e foi ia me nato foi o i ofisa consula te audisi tu ia o ia de la constitución fa te ngai o afi o tu va voci na pega ia ai o le gobierno sa sipsile tu te o le alco ina situ vai voci vo tu poco o le pui ia se joe mai sa o le foi ia faftai i ponfil o se tasi te unga o le whaatinonga le o le vaenga le o le ele whaitau ai whafo ia palota ai i lalo le te unga o le ama whai o Natali whaitau po le ala whainga o pepe palota i te tau ona i te tonu o pusa palota ia o se tasi foi o peo fufuanga iai o le vava ai le o le ofisa i se vaenga e tamu whai o lai whaatino mai ale whainga alo o i loa atu i nei ele ofisa e monitor atu monitor kwa ele ofisa i nei ia palota o vaenga uma ia e whaatino mai whafo mor si la fia ia o tūlanga umana o lo vava ai pe o se tasi lea e whaftai tā ua i o fesili ona o se tasi lea o vaenga e wha lava ele ofisa o le marupuipuia lea o pusa palota ai mai se lava i lea foi vaenga o te unga o lo tuina mai ma o lo tamwhai lava le whionga komsina o lo ngā lulua e foi ma le ofisa i se tūlanga ia
ia mautinoa maua ne ia se ni taumate tangata po te masalomia fo i tūlanga ia o vaenga ia pa ua whaamauina ma le fisili e tā ua lava whaatupu manatu ai fo ia ma whaaloa lava ia po wa a whaamalia ia la fisili whaateitere lava mo le suaswat whaamalia tere pai le tua i o tu pai o tele yaso whaateitere whaatei fo i wala au mai manuia tele ne yaso ia nani fo le whaatupu whaatei ia o le nā ua talitonu o le tātou wala au whaai ufo ina ua tau alunga ai le tātou Paul Kalame ia ona o le manu fo le tātou taimi inisi o tātou Paul Kalame whaanga solo whaaftai le tātou atunu u sa wala au mai le tātou leina ia mo le tātou talanoanga ni tai au o te manatu ia o maua se isi a vanoa ia se lao o iluma le vai a sofou tātou toi whetā pa ilunga o pe au le ea ilunga o si ufonga o Samoa le 2AP ma le ala ata le TV iwa toi wha au le talanoanga ma le ofisa o le komisi o whainga pālota multalo ia pe se vaenga whai ui te fia sau noa ia ele i wha mai eina le tātou po kalame ni tai au ia whaftai lava mo le avanoa o te lole an o tātou tainu le la tu o te asafiu si tō lau o tu lava ia vaenga tonu lo ien matou talanoanga whaftai morsila fia maui ma le malo tātou atu nuu o lo ia le mātou team le tai au le nei e lua mātou session so nei o le iwa nei le tai au le se fulu lua o lo ia le mātou team i nai lo tofanga ma le pā o lo whaatinoina la le whaatanoanga le hola le e whakasa lo tofanga o na o le leawa o le nei le lua na i le wha ia o i tū māloa le i pātai tūpai lunga ma le i pātai tūpai lalo o le whaatinoina le hola le whakasa sa le au mua e foi lá le matou sessions tai au i anoa maa e whai ua le matou consultation mo polu ia wa anoa maa atasi anoa maa alua ma wa afonati tael so nai o la whaiele le hola katoliko a whalefa le tūlai iwa fo i le sifululua le a tai au wha mole ia peitai o lo iai fo ia loma fo i le whaatanoanga ma sia tatou motu tele sa la whai ia e wha mole pe ma whaina tanga ia ne i le matou Facebook page o lo au ili atu ai ia tūlanga no fuanga o taimi ia e mai seo tūmalo o le a whaatino i le matou whaatanoanga le motu tele sa la whai lo whaaftai sau noa ia o le nā ua mai moa whaafonga mai tātou atinu o le whaatalanoanga masui o le ofisa o le komisi o whainga pālota i le tātou atinu ia o le fionga ia multalo whetongi wā ai ia o ia lea o le komisina langolango ia o le vaenga o tūla whono mwhainga whaavai masu e suenga ia whapea fo i sa fiu whaafetai wha o le tane pa o le principal o le vaenga o whainga whaavai masu e suenga ia wale whaatalanoaina o le teuteunga o le whaavai ma le teuteunga o le tūla whono tau whaofi o whainga pālota alo tātou atinu maua se isi lao o iluma i le vai aso faut tātou toi wheilo ai mo le taimi nei manu te le ina le nei aso Samoa manu ia le whai unga o le vai aso whaso i fua ia Talofa. O se whaamanatu tā ora nei mai le ofisa o le komisi o whainga pālota. O lo whaanga solo le taimire nei whaatala noanga. Mō tūla whono tau whaofi, tau teunga o le mta upu whawha o le whaabai o Samoa. Ma le tau teunga o tūla whono whainga pālota lua pese whanuiwa. E tā ualo o wai e te whaafonga i wholasanga, ma whaali so whina A whai ai, ele wa kalia le pāloka mai, o kou alala mai whawha, ke le whono kou sa o le aki ngai o le aku, ele ngaka i ngai o kou, la fo mai ke lo seling, ia ai me se lava ngisi vaenga kaua, ilo kou kau sinyo, mo le aki ngai inga o Samoa i o ngā vaenga te ese, ele ngaka i selengi a o i ku kau ka alonga. Kua ke e ale pāloka meo ka ngaka mai whawha. Ka mo ngaka whenga ruenga e o whawha le malo. A o ke mel pāloka, o mai pāloka. A whapen maua e whenga ruenga i whawha. Ile kau un whapāloka. Nai lo lea ke mel pāloka lua o le o mai o me Samoa. Susu mai la ia. Ino whaanga o lo whaatino ia tātou whaatanonga. E whaali so o ea manatu. Ma manatua. O lau pālota. O lau